Barcha qilimlarni yuqambar qilishi, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turishi Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan rahmatlarimiz, shukrlarimiz erishib tursa edi va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, xayr duolarimiz payg'ambarlarning oxirgisi suyukli payg'ambarimiz bizlarga baxt yo'lin o'zining yashayish o'rnagida ko'rsatib, o'rgatib qoldirgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga erishib tursa edi. Hamon ahli baytini, sahoba-i kiromlarga, tabi'atlarga va bitlarga, zohidlarga, izgi bandalarga, g'olimlarning barchalarına ko'ngil turlarimizdan chiqqan xayrlarimiz, duolarimiz erishsa edi. Endi shulay Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandashilik bilan bilib bilmay qilgan zo'r ham kichik gunohlarimizni, xatolarimizni, kimchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa, g'afur qilsa edi. Amin. Endi mana aligina va'zlarda сөйлей turgan edik. Ramazon oyi ite, aning shunday fazilatlari bor, ana azir bo'lib turarga kerak deb hozir endi mana Ramazon oyining so'nggi jumlasına da kelib erishdik. Suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisini esga tushirasam kelar. Qad ja'akum shahru Ramazon. Keldi sizga Ramazon oyi. Shahrun mubarakun, mubarak oy. Iftaradallohu alaykum siyama. Alloh taolo sizga anda roza tuturga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna. Ul oyda jannat eshiklari ochib, va yughlaqu fihi abwabul jahim. Ham ul oyda jahannam qapqalari yopiq, va tughallu fihi shayatin. Ham ul oyda shaytonlar bug'ovda. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Ul oyda shunday kecha bordir, qaysisi 1000 oydan da xayrliroq bo'lgan. Man hurima khayraha faqad hurim. Kimda kim shu fazilatindən, aning foydasından mahrum qolgan bo'lsa, durustlikda mana shu kishi endi mahrum bo'lishi deb aytdi suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining bir hadisida. Hamda Ibn Rajab rahimahulloh aytdi: "Kayfa la yubashsharul mu'min yuftahu abwabul jinan." Nishik endi mu'min iymon keltirgan mu'min nishik endi suyunmasin jannat eshiklari ochilg'a. Va kayfa la yubashsharul muznib yughlaqu abwabul niran. Nishik endi gunohkor zot suyunmasin jahannam qapqalari yopilg'a. Kayfa la yubashsharul aqil bi waqtin tughallu fihi shayatin. Hamda nishik endi aql egasi, aqlli banda suyunmasin ul oyda shaytonlar bug'ovda bo'lgan oyga deydi. Shundan da nishik endi suyunmasga muhtaram jamoat. Hamda suyunib o bit bolaytaga suyunib kina o'tirib tugil, aning foydasin qo'llanirga tirishu. Shu oyda izgiliklarni qilirga umtilu. Endi mana shu Ramazon oyining zo'r fazilatini, darajasini ko'rsata turgan bir hadisni esingizga tushirib ketasim keladi. Anna rajulayni qadiman ala Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Durustlikda ikki kishi suyukli payg'ambarimiz yonina kelib, bir vaqtda islom qabul etganlar. Va kana islamuhuma jami'an. İkisi de Müslüman bulganlar islom qabul etganlar. Va kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Alarning birisi ikkinchisine qaraganda tirishroq bo'lgan. Izgilik qiluvda tirishliqni ko'proq ko'rsata turgan bo'lgan. Faghaza al-mujtahid minhuma fastushhida. Hamidul yawqirında sug'ishib berganda shahid bo'lib ketgan. Thumma makatha al-akharu ba'du sana. Ataga ikkinchisi tag'in 1 yil yashagan. Thumma tuwfiya. Shundan so'ng vafot bo'lgan. Qala Talha bo'yinda Talhadan topshirilar ushbu hadis Ibn Ubaydullahdan topshirilar. U aytadi, qala Talha, ya'ni Talha aytgan:
فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة. Min alarını gördüm, ikisinde de yanası min alarını cennet kapkası tübünde gördüm de. İza ana bihima ve kad kharaja kharicun minel cennet. Allah yanında min basıp durdum, mana göz alan getirgez cennet. Mana cennet, elhamdülillah biz şuna umtula turgan cennet bakşasının başında basıp turabız deydi. Min de ham şuşa iki mindən alda gitken, ölüp gitken iki sahabe deydi. Ham şunas minde şuşa cennetten bir zat çıktı da deydi. فَأَذِنَ لِلَّذ۪ي تُوفِيَ الْآخَرُ مِنْهُمَا. Yani şunas çıktı da bir zat haminde şakırıp aldı. İkinci bulup ölüp bitkenin, tege şahit bulup ölüp bitken değil, ikinci bulup ölüp bitkenin şakırıp aldı deydi, cennetke deydi, alkırıp bitti. ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذ۪ي اسْتُشْهِدَ. Şunası mıydı, tağın çıktı da deydi, tege şahit bulup ölüp bitkenin alıp kırıp bitti deydi, şakırdı deydi. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ لِي. Hamide şundan sonra, ol zat benim yanıma geldi de deydi, bana ayıttı deydi. İrci' qayt فإنه لم يأن لك بعد. Alesine vaktan gitmedi qayt diye bekledi. Talha'sıyla. Radıyallahu anh. فأصبح طلحة يحدث به الناس. Hamid min şuşa sahabe, Talha isimli sahabe. Uyangandan soň söylegen muna kişilerge, şuşa көрген düşün kişilerge söylegen. فعجبوا لذلك. Allah indi elbette biz de şulay gajaplanır idik elbette. Alar da gajaplangan. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamid bu aların gajaplanığı turunda kıssa yani haber barıp erişken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge. فقال. Ham sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Min ayyi zalika ta'jabun? Yani nereden siz gajaplanasınız diye soradı. Nereden siz gajaplanasınız? Qalu. Allah aytdı. Ya Resulullah. Allah ayttılar, ey Allah'ın elçisi, hâzâ kâne eşedde ictihâden. Anam ettigisi tırışrak idi din yolunda. Thumme stuşhide fî sebîlillah. Ham şundan soň Allah yolunda şahit bulup ölüp gitti deydi. Ve dehale hâzel cenne qabla. Lakin indi ikincisi ana qaraganda erterek cennetke kirdi deydi. Gajaplanamız deyip, özlerinin gajaplanıwının sebebin Sevgili Peygamberimizge anlatkanlar. Faqala. Sevgili Peygamberimiz aytgan, "Aleysa qad makatha hada ba'dahu sana?" Anın ikincisi tege ölüp bitkenden soň, vafat bolgandan soň tagın bir yıl yaşamadımı ni dep soradı deydi. Qalu bala. Albatta yaşadı dep jawab bergenler. Qala. Peygamberimiz aytgan, "Wa adraka Ramazan fa sama." Ham Ramazan ayına erişmedi mi? Ham rozasını tutmadı mı demek deydi. Qalu bala. Ayye elbette dep jawab qaytarganlar. Qala ve salla kaza ve kaza secdeten fi sene. Hamide bir yıl içinde şunun kadar secde kılmadı mı dep soradı deydi. Qalu bala. Ayye elbette kıldı ya Resulullah dep jawab qaytarganlar. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hamide sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, "Felemma beynehuma eb'adu ma beyne's-semai vel-ard." Bu indi dürüst hadisler, sahih hadisler jintığından sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, dürüstlükte Allah arasında kök bilen yer arası dep jawab qaytardı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hamid ibn Hazır qaytabız birinci hadiske "Men hurima hayraha faqad hurim." Kimde kim anın Ramazan ayının faziletinden mahrum buldu, dürüstlükte şuşa kişi mahrum buluşayım dedi bekte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hamide ikinci bir hadisinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday bir hadisi var, şunu da eski alasım kiler kıskağına. O indi bir nasihat revuşunda "İza salla ahadukum felyusalli salate muaddi'in." صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا.
Кемдә кем намаз укыса, шундый итеп укысын, янәсе ул аны соңгы тапкыр укый. Һәм укыган вакытта уйласын, мин бәлки бүтән намаз укырга миңа бәлки насыйп булмас дип уйласын ди. Һәм инде бу әлбәттә менә шушы насихатны Рамазан аена да кайтарырга була. Бигрәк тә Рамазан аена. Чөнки без әле намаз белән намаз арасында барбер ничектер өметләнергә, өметебез зуррак теге. Өйлә укыганда икендегә хәтле өметебез зуррак яшәргә. Рамазан ае үтеп киткәч, бер ел әле бар, бер ел бар. Икенче Рамазан ае җиткәнче. Әллә җитешәбезме анда, әллә барып җитәбезме, әллә барып җитмибезме? Аллаһу а'лам. Аллаһ гына белүчерәк. Шуңа күрә менә хәзер соңгы көннәре калды. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям турында хәбәр ителә. Ул инде булай да Рамазан аенда тырышлыгын, юмартлыгын, гыйбадәтләрен бик нык арттыра торган иде. Төнге намазларын торгыза торган иде. Ләкин соңгы 10 көнендә ул үзе генә түгел, үзенең гаилә әһелләрен дә уята башлады дип хәбәр ителә сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни хәзер инде үзе генә тырышмый, үзенең гаилә әһелләрен дә ул бит төнге намазга басу фарыз түгел, шуңа күрә теге вакытта 20 көнендә әле үзенең гаилә әһелләрен уятмаган булса кирәк көн сайын. Хәзер инде соңгы 10 көнендә бөтен көчебезне куеп, менә сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да үзенең гаилә әһелләрен дә көн сайын уята башлаган булган. Чөнки анда Кадер кичәсе бар. Чөнки ул инде Рамазан аеның соңгы көннәре. Сөйкле Пәйгамбәрбезнең бер хадисен беләбез. Иннамал а'малу бил хаватим. Ягъни дөрестлектә гамәлләр аның ахыры белән бәяләнә диде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм инде шулай булгач, менә хәзер безнең Рамазан аеның соңгы көннәре җитте. Соңгы көннәре калды. Бәлки әле Кадер кичәсе үтмәгәндер. Мең айдан да хәерлерәк булган Кадер кичәсе әле бәлки иншалла бүгендер. Шуңа күрә менә шушы Кадер кичәләрен кулланып, аның фазиләтен кулланып, хәерле рәвештә үткәреп калырга Алла Тәгалә насыйплардан әйләсен. Менә без инде мәсәлән күз алдына китерик шушы дөнья мисалыннан спортсменны, мисал өчен ул ниндидер марафон йөгерә. Ул инде көчен жәлләп кенә йөгерә дә, менә хәзер финишный прямойда ул инде бөтен көч, калган көчен куеп җиңәсе килгән кеше. Без бит инде җиңәргә телибез. Бөтен калган көчен куя, йөгерә бөтен көченә. Әле безнең көчебез күптер. Без әле теге йөгерү көче белән чагыштырып булмый безнең көчебезне. Чөнки без әле шул хәтле ай буе гамәлләрне кылдыкмы, кылмадыкмы, һәм инде гамәлләрне кылган булсак та, әле тырышырга урын калгандыр. Шуңа күрә менә хәзер инде соңгы көннәре калды Рамазан аеның. Менә шушы соңгы көннәрендә төннәрен, бигрәк тә кичләрен, көндезләрен уразада булып, төннәрен, кичләрен гыйбадәттә үткәрергә Алла Тәгалә насыйплардан әйләсен. Амин. Инде бер шигырь белән шигырь юлларын гына укып битәсем килә, шуның белән тәмамларбыз иншалла. Әллә нигә бүген күңел тула, елаттыра белмим нигәдер, гомер узган сайын сизелә икән, кылдан нечкә күңел дигәнең. Әле кайчан гына куанышып, каршыладык изге айларны, тыйнак кына булып күренсә дә, изге нурга күмде дөньяны. Манарадан агыла азан тавышы, йөрәкләргә сихри моң салып, кардәшләрем сәфәр ашагач намаз укый бар сытын калып. Иң кадерле кичә, Кадер кичә, фәрештәләр керер өйләргә, Раббым Аллаһ синнән генә сорыйм, иман нурын иңдер өйләргә. Иман нурын сал син күңелләргә, туң йөрәкле кеше калмасын. Сәҗдәләргә башны куеп сорыйк, илдә ачлык, сугыш булмасын. آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Muhterem cemaat, bir e'lon yasarga unutganman. Bizim bitin gayet işes gayet günü жита иншаллах гайд bayramı günü жита. То есть приближается праздничный день, день гайд намаз, иншаллах гайд bayramı, праздник гайд. Ураза bayramı. Шуңа күрә безнең инде тәртибе булыр. 10 апрель көнне 7 яртыда Kur'an okuy başlayımız şu мәчеттә, иншалла мәчетләрендә иншалла шундый тәртип. Kur'an oku başlана, кешеләр җыела тора, сәгать 7дә бәйрәм вагазы, һәм инде сәгать 8 яртыда бәйрәм намазы иншалла. То есть половине 7 иншалла начнем читать чтение священного Корана во всех мечетях города Набережной Челны. В 7 часов начинается праздничная проповедь, и в 7:30, иншаллах, начнем праздничный намаз, гайд намаза. Всех ждем, Аллах Та'аля иншаллах. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون.